Da zdrave ideje uvek pronađu put do ostvarenja, dokazuje i priča Janoša Faragaj iz sela Orom kod Kanjiže, čiji je projekat biosušara za proizvodnju biobilja 2013. godine ocenjen kao najbolji od svih pristiglih projekata na konkurs NLB banke za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane. Mi radimo na 10 hektara sve čisto organsku proizvodnju, uglavnom začine, čajeve i neke semenke kao lan, golicu, pasuje, žitarice i tako dalje. Već 10 godina to radimo. Zahvaljujući nagradi od $1.000.000 na imanju Farago, podignuta je biosušara za proizvodnju biobilja, koja značajno unapređuje proizvodnju organskih čajeva i začina ovog proizvođača, ali i drugih proizvođača organskih proizvoda iz okoline. Pre smo radili sa jednom starom sušarom za duvan i sa ovom sušarom možemo sasvim drugačije da radimo, pošto možemo u veće količine da sušimo, možemo zbog toga i za kolege da sušimo ako je potrebno i to naravno možemo i tačnije da napravimo temperaturu koja je potrebna za sušenje i to je vrlo interesantno i dobro. Organski uzgoj ne znači samo izbor kako proizvodimo prehrambene namirnice, već i izbor kako živimo i kako se hranimo, pa i podrška ovom vidu proizvodnje podrazumeva pre svega podršku zdravim idejama i zdravom načinu života. NLB banka. Znam zašto.